Hello guys, ang nasamnay gospel song o borong charok Yishuni thane pohor tongo bini thane duimuk tong। फ्रेंड्स ये गाना है यीशु के पास आलू है, आलू मीन्स लाइट, और उसके पास पीने का पानी है जो पानी पिएगा तो कभी भी नहीं पीने नहीं पड़ेगा। ये मेरी लोगो यीशु की आलू में आना चाहिए, आलू में मीन्स लाइट में आना चाहिए। अभी मैं गाऊंगा। ओ borok ni saro, ओ borok ni saro, ओ borok ni saro, Jisuni pohor bahim di bini thane tui muk tonggo holong bising ni orman. Oh borok ni saro lama lam prao lam koro forum menak mahoro rojong kupurum muito maya deneng ba bini thane chati tonggo mol brum jeng sanai pohor bini thane chati tonggo mol brum jeng sanai pohor। Oh borok ni sarom saja jorani bokhorok niri kerang go bejak bose nai thogri pokaneng sepru ya pirim bini thane khakjang tonggo mol brum leng lama saklom। Oh borok ni saro, oh borok ni saro, oh borok ni saro।